Zdravo svima! My name is Dunja and welcome to episode number 3 of Serbian Corners podcast. This week's topic is the life of Nikola Tesla. As you all know very well, he is a prominent Serbian and American inventor. Now, this text is B1 level of vocabulary, but of course, even if your current level is A2, you can check yourself and maybe learn some new vocabulary. Maybe you will even realize that you understand more than you thought you would. Also, we would love to learn about other scientists as well, so your homework will be to use the vocabulary from the text to write a short biography about a prominent scientist from your country, and you're more than welcome to post it in the comments on YouTube. Don't forget to like, subscribe, and even register for a Serbian language course in our school if you want to learn more. And as usual, before I start, I would like to explain a few words that will help you understand the text better. First one is the verb pronaći. Pronaći can mean to find, as you already know for sure, but pronaći can also mean to invent something. And the noun is pronalazak, which means an invention. The next verb, izumeti. Izumeti is very similar to pronaći. It's actually a synonym. It means also to invent something. And the noun is izum, invention. Okay. Next one is jednosmerna struja, which means DC or direct current. So, jednosmerna struja. The next one is naizmenična struja, which is AC or alternating current. Then we have sposobnost, which means the ability. The next one is omogućiti. Omogućiti means to enable something. Okay, then sveštenik. Sveštenik means a priest. The next one is a phrase, od malih nogu, which means since childhood. Then we have preporuka. Preporuka means recommendation. Then we have another phrase, po nekim izvorima, which means according to some sources. Po nekim izvorima. Then we have an adjective, siromašan, which means poor, financially poor. And then the opposite of siromašan is bogat, which means rich. So siromašan, poor, and bogat, rich. Note that the verb here is obogatiti se, which means to get rich. And the last one is posmrtni obred, which means funeral rite. Posmrtni obred. Dobro, priznajem da sam morala malo da istražim biografiju Nikole Tesle za ovaj podcast, ali mi je drago jer sam saznala puno stvari o njemu koje ranije nisam znala. Prvo, evo nekih stvari koje verovatno svi znamo o Tesli. Nikola Tesla je naučnik srpskog porekla koji je veći deo života proveo u Americi. Pronašao je naizmeničnu struju koja je zamenila sistem jednosmerne struje Thomasa Edisona. Nikad se nije ženio i nije imao decu. Američka kompanija Tesla Motors prva je počela serijsku i masovnu proizvodnju kompletno električnog automobila. I ako ste bili u Beogradu, verovatno znate da beogradski aerodrom nosi naziv Nikola Tesla. E sad, zanimljivosti koje možda niste znali o Tesli. Tesla nikada nije završio studije. Pored srpskog, govorio je engleski, francuski, nemački, italijanski,
češki, mađarski, slovenački i latinski jezik. Spavao je samo oko 4 sata dnevno. Bio je vegetarijanac. Družio se sa Markom Tvenom. Plašio se bakterija i mikroba. Imao je obsesiju brojem 3. Imao je sposobnost vizuelnog razmišljanja, što znači da je praktično mogao da vidi ideju kao da je od plastike. I iako je živeo u mnogim gradovima u Evropi, u Beogradu je proveo samo 2 dana tokom celog života. Ne znam za vas, ali mene je ova poslednja informacija najviše iznenadila. Ko je bio Nikola Tesla? Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u mestu Smiljanu, što je sadašnja Hrvatska, a u to vreme je bilo deo Austrijskog carstva. Bio je srpski i američki pronalazač, inženjer elektrotehnike i mašinstva i veliki futurista. Sistem naizmenične struje koji je Tesla pronašao omogućio je lakši transfer električne energije na daljinu. Tesla je bio najvažniji čovek u izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Rodio se u porodici pravoslavnog sveštenika. Njegov otac, sveštenik, takođe je bio i pisac sa velikom bibliotekom u kojoj je mladi Tesla provodio dane čitajući i učeći strane jezike. Interesantno je da je Nikolina majka bila vrlo kreativna žena, naučnica, koja je svojim izumima pomagala selu. Tako da je Nikola verovatno od nje nasledio talenat za nauku. Već od malih nogu je pokazivao veliki talenat za elektrotehniku, ali njegov otac je želeo da Nikola studira teologiju, a ne elektrotehniku. Naravno, Tesla je ipak upisao fakultet Politehnike u Gracu, što je, kao što znate, grad u današnjoj Austriji, gde je učio i danju i noću i ispite je polagao sa najvišim ocenama. Nažalost, on nikada nije završio fakultet jer nije mogao da finansira svoje studije, a iz nekog razloga nije dobio državnu stipendiju za najbolje studente. Neko vreme je živeo i radio u Budimpešti, onda u Parizu, a potom u Strazburu. U Strazburu je dobio preporuku za posao u Njujorku u kompaniji Thomasa Edisona, gde je radio na kompletnom reprojektovanju generatora jednosmerne struje Edisonove kompanije. Sad jedna anegdota. Kada je Tesla objasnio Edisonu koliki profit će njegova kompanija imati od nove konstrukcije, Edison mu je obećao $50.000, što je oko $1.000.000 danas, ako se sve realizuje uspešno. Tesla je na novim konstrukcijama radio oko godinu dana, a njegovi patenti su stvarno doneli Edisonovoj firmi veliki profit. Međutim, kad je Tesla pitao Edisona za obećanih $50.000, Edison mu je odgovorio da on ne razume američki smisao za humor i nije mu dao obećan novac. Tesla je momentalno dao otkaz. Po nekim izvorima, Edison je koristio razne načine da pokaže ljudima da je naizmenična struja opasna. Čak je po njegovoj ideji napravljena i prva električna stolica. Ipak, Teslin sistem naizmenične struje bio je i ostao efikasniji i jeftiniji od Edisonove jednosmerne struje, što će budućnost pokazati. Ironija je da je Tesla 1917. godine dobio zlatnu Edisonovu medalju za pronalazak polifaznog sistema naizmenične struje,
A te večeri je neko rekao da kad bi u jednom momentu svi Teslini pronalasci prestali da rade, industrija bi stala, tramvaji i vozovi bi stali, gradovi bi ostali bez svetlosti, a fabrike bi bile mrtve. Tesla je autor više od 700 patenata, a pored naizmenične struje, njegovim važnim pronalaskom se smatra i pronalazak radija, a vrlo je značajan i njegov rad u oblasti radiotehnike koji je zapravo omogućio današnju bežičnu, to jest wireless tehnologiju koju svi koristimo. Međutim, i pored svih uspeha i pronalazaka, Tesla se nikada nije obogatio, iako to možda nije ni bila njegova ambicija, i poslednje godine života je proveo hraneći golubove, a živeo je od male jugoslovenske penzije. Umro je sam i siromašan u 87. godini života. Interesantno je da je umro na pravoslavni Božić 7. januara 1943. godine. Posmrtni obred je održan u crkvi Svetog Jovana Bogoslova na Manhattanu, gde je došlo oko 2000 ljudi, a o tom događaju su pisale mnoge novine u Njujorku. Posle službe Nikolino telo je kremirano, a urna se danas nalazi u muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Neki Teslini obožavaoci ga zovu čovekom koji je izmislio 20. vek, a drugi ga zovu Prometej 20. veka. Okay, that's all for today. I hope you enjoyed learning about Tesla, and I hope you learned something new. And of course, the transcript for the text is going to be in the description box, so you can revise it if you want and even use it to write a short biography about your country's scientist. If you like this episode, follow us for more content and, of course, register for our classes if you want to learn Serbian language. I will see you next week.